Paklongkam ke hai ronghang arong along polling station ke thom atum BJP mass joining program ke pamanpon Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlopon Paklongkam ke hai ronghang arong mass joining program along AP Chelsea pen BJP along bang pharoi sira inkoi atum chipaukun Niphai Krinar Gap Arwa Chiklo Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlopon Paklongkam ke hai ronghang arong along aluhi sarpo aman pen kachitong dun laki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang, MP Horen Singh Be, Dipu MLA Vidya Singh Ingling, Hawar Kihar, MLA Dor Singh Mohang, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisu, Mahamaya EM Nun Singh Teron, Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EM Amor Singh Tisu, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MEC Lapen, Chari Chalon Lapen Kethigiring, Manpeng Kidu Atum Chitong Nunsi, Mai Aripidun. Lapen Lebang Somas joining program along AP Chelsea pen Nangachipa Ogduna Tuaphan BJP pen Dengponlo Lapen Claim Rapid Namputa Mikey Palong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Rajuti Swahin pen Thanpon Lebang Soamailo AP Chelsea pen Harui Sira Inkoi Abanghu AP Chelsea along Chi Otikang Si BJP along Chipa Ogduno Lebang So Harui Sira Inkoi ang bong pen Lamgi Thanpon ateng Puloti AP Chelsea ki claim dun pen ki Ajadavar Saita Long dun dela Lapen BJP along dun pen long dun popo ning thesi BJP along nang chipa og dun noputa tim Karbi Anglong angno thanpon Anbarta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang ke thanpon ateng bulote labang so PS ke thompen pin puralo nang ki piduna teng pen Prabjin pen pachun pon poputa CM Dr. Tulira Mohang pen Paklongkam arara bhan lamchak pitikang Anparta Bangswani akijopen longlia patas tami pipono anjor kalisi ahoya dui along alam tami hamphanga songa songa tupen jinki jithan pon bomno pita radaphan pachini pon Dokmoka ben staff reporter Ramprong Report Karbi Daily News Marsha aparte tundo lang sekiat Lemon perlo publicity keteng konamai lasi so keteng konamai lo dan itu MP MLA lokal MLA APMC dan Karbi Anglong Autonomous Council sekitar itu disediakan pencoblok IM MEC Board Chairman dan sedekah BJP parti lo Nah, itu penjalan itu kita lam jai pengoje DPSL se pungke rarapan kontak hantu rarapan kacupai saya yang ding lok sedek sini tu basic itu mat akhir latar di kon itu BJP long sini tu nak cupa urupol BJP long sini tu nak jumpu sini tu Cingwai cing saya sini tu di kondisi ini pakai BJP long Mitang ben si alang tu tapi di dalam itu kan Bon Puri sila Nikoy. dong kapan dak itu langsung anak kita di kantor Tuar pin ye bangke sia bangke Chief Minister si special package tuar ka Anglong si so keteng kasih 6 konsensi yang kagalo. Nah sebelah dokka pen up to so teng kita konsensi an ka peliji plus tuar bang dan survey bonno na tame ye MLA election apna apna petang pon dia polisi non Chief Minister bangke cak pon gaten moda ya hai rong so pintulo ni khan na pide oi odo pen station te local development ka chalo war ka chalo national technical stock ka development ka chalo bangsa ni la non ke lan ki MP election na tang sit ka te tapi sir border ka pilih kan border ka ni tum ching wa ching sai la border ki to cumang kum ni ching ki tham se sia pin to ya kita tahu ching no habis itu cedon sri nongke ke kita sambil lo apike Karbi Anglong along leke itu tang kecak itu menge kopai lo si cumang jadi itu mangke ya along kapek itu cumang dan suteng kita konsensi long cumang itu mana padikar dipin le kerja bang along leke dulu di posisi itu padikar lan konvensi lo mangke musik mangke orang bang ini cokran ke hola doktor van ke thing go alam thira klantan doktor van ke thing itu diri sangat telah mane Paklongkam Muhela